isto smanjio? Pa nisam god. Aha, sad te čujem, ja mislim ti smanjio mikrofon. Šta ima, kako si? Dobro, kako si? Šta radiš? Pogledam, evo, tvoj program. Hoćeš da nam ispričaš to sad, da ja najavim u to Kubi? Slušaj, našao sam jednu... Čekaj, bla, stani, hoćeš li da ispričaš da ti uključim u program? Pa uključi. Hajde, sad čekaj da ja najavim. Poštovani prijatelji, dobrodošli, Bosanska raja, program Pozitive ovdje. Imamo uvijek neki novi vijesti, ljubavni, sportski, kulturni, zabavni i tako. Pozdrav ide za Dubrovnik, za Žemu Čamparav koja nas prati, pozdrav ide za Normu, Finsku, Landing American, Milana Podgorca, Zdravka Čakuljica i ostalog. Sa nama večeras je osoba koju uvijek želite i tražite da se uključi u program. Večeras sa nama ponovo legendarni Mirsad Suljić. Gospodin Mirsad Suljić, dobrodošao i kažete nam što ima novo. Pozdrav! Pozdravljam ja, gospodina urednika Federalne televizije Mostara, Sejada. Pozdravljam ostale članove ovoga programa koji prate ovaj program. I jedno što sam htio da vam reknem, da sam jučer našao neku djevojku putem interneta, ona je trenutno iz Kube. I fino mi poslala svoj broj, ali mi nije poslala broj od države, razumiješ? Ja. Pa ja rekao putem Messengera, onda se on spojila sa mnom, poslala mi i spojio se putem Vibera. Dobro. I u međuvremenu poslala mi, pošalji pomoć ako moraš trebaju novac. Aj poslala mi broj žiro računa, molim. Evo jedno sam je se otresao sada, ma ću pare da tu naprijed. Gledam preko televizije da je ta Kuba u blijedi, u siromaštvu, srba tako. A čekaj, Mirsabor, kako se sporazumio ti sa njom? Znaš ti kubanski? Uključim prevoditelj, jezik na drugom mobitelu, na ovom razgovara. Pa jesi ti pričao sa njom ili si pisao? Pisao ja sam ona kada je vidjela Hrvat je meni jezik napisala, razumiješ, i onda vidim ja uključili se i spojili se tako. Pa je li garava, ili ti sliku poslala? Tamo su garave. Pa, slušaj, 20 godina sam stariji od njih, njoj 22 godine. Tražiš valjda te... Kako stari vuk, ne mere mladi jefka. I šta se ostaje odreda, koliko te tražila? Pa koliko god mogu da pošaljem, poslala mi broj žiro računa i... Pa skuplja ti je poštarna nego 5 maraka da ju pošalješ. Pa, hvala Bogu, jel veli imam 3 djece, 3, jednu sestru i 2 brata mala, razumiješ? Pa kad je to prije namlatila, koji je namlatio 25 godina? Slušaj, ima materi i njiha 3, razumiješ, i veli teško ne mere da uzdržaju, znaš. A ona ima... Vidim ja rekao putem interneta, putem televizije, baš gledam tu Kubu, odavno ta je Kuba u siromaštvu velikom jako. Pa bola to je tamo Fidel Castro je bio neđe što su imali one Kube, znaš kad je Tito išao tamo? Znam ja to vrlo dobro, samo dobro bi nju bilo vamo privuć, znaš, razumiješ? Pa joj, staš bi ti da ti 10 dovuče za sobom? Slušaj, one godine 2019. godine kad si ti mene dao na u 11. mjesecu da se uključim u program, tek tada u ovu emisiju. A tada nisam znao, ali kasnije sam već u Varisoj, do tada sam bio gori u Duvnu, u Posišu, na Posišu. Znaš ti gdje su Gorani gore, nadeš? Gorani? Ja. Pa znam, jedno se tu dolazi u Gorane. Pa gore, pa si ide gore načelno na Studenčicu, znaš gore, evo Nermin iz Gorana ti kaže Kovačička, ne daj Mirso para, evo piše ovdje. I slušaj šta ću ti reći. Ja. I sad kod Hrvata sam bio tu, tu sam imao plaću mjesečno 800 maraka. Ja. U 9. mjesecu sezala me se jedna iz Libije preterana, ona je tog države gore, ako znaš, gledaš na karti, gore je ta država. Togo? Ja, grad Lomo. Pa tamo su crnke, Bog te. Pa putem isto ovako interneta i ali kako te nađu? Koga, one tebe ili ti njih? Kako? Pa pošaljem ja zahtjev, vidim slike, pošaljem zahtjev, pošaljem oni mene. Ti ideš, pazi, znači, Mirso, ti kad vidiš da ti ideš na slike, jeli?
Pa no, hvala Bogu, ne idem na nešto neviđeno, razumiješ? A šta ako stavi drugu lažnu sliku? Pa no, ako je lažni profil, kasnije ja kažem, razumiješ, pošalji me, ne vjerujem da vidi baš jesu ti taj, nisi tam. Ja. Ispitivam i ja, nemamo misli da imene one mogu baš tako se vladati kako misli. I među vremenu, Internet je čudo. 230 eura je treba postati samo za međunarodni pasoš tamo. A ti... Ona moli, ona je slika figura bila, kako bi ja rekao, poput ove čane, pjevacije, samo mršavija nakon. Ili poput, kako bi ja rekao, ove jelene bročiće onako okrugla lica. Tako je slatko bilo dijete 28 godina. Kaže, nema tamo ko da mi pomogne, pomaže mi časna sestra i časni otac. Veli, tamo... Pa daš na tebe časnog Mirsu da... Sad ćeš vidi. Yeah. Koliko treba ti sad treba još 500 maraka, još 250 eura treba za avionsku kartu da se pribaci do Mostara. Ko će dat Lanseje 600 eura, to je 1200 maraka. Odustaj, Mirso, nemoj, odustaj. I odustao sam, kumila je, molila je, plakala je, mjesec i pol dana smo se napisivali. Plakala je i tražila pare, jel? Pa, hvala, pa svaka, evo, ne znam koliko sam još ovo dana našao. Ova traži iz Tuzle opet 5 maraka, ova traži jedna iz Jajca 30 maraka. A moj mesa, pa ima li kakvi onaj, da ne traže para? Malo ćeš koju da naći. A moj Mirso, pa znaš što moraš ti ovdje, Mirso, molim te. Ti trebaš, znaš šta bi ti trebao, gledaj. Ti bi trebao naći neku sliku od nekoga glumca, faci i staviti na profil i reci da si u krizi. Znaš, da se ne rade studiji, ne snimam, trebalo bi malo reci, znaš, pa neko sad ona tebi šalju. Ma neće nikakva da pogleda uđe, šta je u mene uđe. Pa šta će ti uđe bola, reci, znaš, da reci, stavi sliku da si fin, zgodan faca i reci onaj, znaš, u krizi sam. A misliće da se lopa umjesto one Mita Mirća pjesmi je bila. Pa neće, nemoj kras, ti reci, u krizi sam, bio sam glumac, reci, glumio sam u francuskim filmovima, sad reci, ova korona, nemam posla i šta ću? Savjetio sam ja njoj fino danas, to je bilo nekako od 12 sati. Dobro, a Mirca, idemo sad, koji ću? Sve što draga, snađi se, imaš familije, posudi, dođi vamo. Tako je. Ko sam te putem gogala karte, sve gdje se nalazi, gdje mi je mjesto, gdje je država. Dođi ovamo, onda kasnije, treći dan ću ja to priznat, poslati tvoje novce, tamo što je familije. Ta ti je dobra, kad dođe, onda je ti nadoknadi. Onda rekao, nećeš dobiti ni vizu, ni stalni boravak. Ajde, Mirca, pozdrav Raju, pa ćemo sutra nove anegdote. Pozdrav Raju i koju ćeš pjesmu? Ajde, pozdrav, slušaj. Koju? Dućanu Vinka Brnadi, što sam ti postao, žali mi se mala moja. Muči zubovolja. Dobro, moj Mirca, ajde, čujemo se u tog programa, piši tamo. Ajde, pozdrav. Ajde.